nimudukundire tucyanzikire ku kiganiro cyihariye umukuru w'igihugu Paul Kagame aherutse kugirana n'umunyamakuru Larry Madowo wa televiziyo CNN y'abanyamerika, kikaba cyaragarutse ku ngingo zitandukanye cyane cyane ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ikiganiro cyanditsweho cyane n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byaba ibyaha mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze yarwo. Muri byo twavuga Imvaho Nshya, The New Times, Igihe, Kigali Today, Vanguard News, The Africa Report, Africa News, BBC News Africa ndetse n'ibindi byinshi. Byavuze ko hari abatari bake batunguwe n'uburyo CNN yatangaje iby'iyi nkuru. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni igisubizo Perezida Kagame yahaye uyu munyamakuru Madowo ubwo yamubazaga niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze umukuru w'igihugu akamusubiza agira ati ntabwo mbizi. Nko mu gihe bati ibitaratangajwe mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na CNN. Mu Mvaho Nshya iyi nkuru bayihaye umutwe ugira uti CNN irashinjwa gukata ikiganiro yagiranye na Perezida Kagame. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko iki kiganiro cyarebwe na miliyoni nyinshi z'abantu ku isi, ariko ngo ntibamenye ko hari ubutumwa Perezida Kagame yatanze bwakuwemo n'icyo gitangazamakuru cya CNN. Alain Jean Baptiste. Abakurikira CNN beretswe gusa ibibazo Perezida Kagame yabajijwe birebana no kuba u Rwanda rwaba rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko abantu bamugereranya na Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse n'iby'amabuye y'agaciro yo muri Kongo ashinjwa u Rwanda. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Eunice Stephanie Nyombayire yagaragaje ko CNN yirengagije nkana ingingo zikomeye umukuru w'igihugu yagarutseho mu bibazo yasubije ku mutekano muke mu karere, ubusugire bw'u Rwanda n'aho u Rwanda ruhagaze ku kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. CNN yibanze gusa ku bisubizo by'ikibazo cy'uko u Rwanda rwaba rufashe umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta n'abambari bazo, ariko kivanamo ibyo yavuze ku ruhare rwa leta ya Kongo mu gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu muvugizi w'ibiro bya Perezida abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yanditse ukuri kw'ibitaratangajwe, kuko Perezida Kagame yasobanuye neza ko u Rwanda rutazicara ngo rurebere mu gihe hari za guverinoma zishyigikira FDLR, kandi iyi FDLR iruteza ibibazo bikomeye by'umutekano muke, ndetse uwo mutwe w'iterabwoba ukaba umaranye imyaka irenga 25 umugambi wo kugaruka gusoza jenoside wateshejwe mu myaka 30 ishize. Muri icyo kiganiro cyo kuwa mbere w'iki cyumweru Perezida Kagame yagize ati FDLR bihuje kandi bashyigikiwe na za guverinoma zo mu karere. Intego yabo si yo kurwanya M23 y'abanyekongo gusa, ahubwo ni no gutera u Rwanda bagakoraho ubutegetsi nk'uko babivuze ku mugaragaro. None se hari uwatekereza ko u Rwanda ruzicara rukarebera rutegereje ko ibyo biba? U Rwanda ruzirwanaho mu buryo bwose bushoboka, ibyo ntitwabitindaho. Perezida Kagame kandi yavuze ko ashyigikiye ihame ry'ubusugire bw'ibihugu, yamagana igitekerezo kivuga ko ari ibihugu bikwiye kugira uburenganzira burenze ubw'ibindi bihugu. Ati mpamanya n'igitekerezo cyo kubaha ubusugire bw'ibihugu. Ibyo bivuze ko n'ubusugire bw'u Rwanda bukwiye kubahwa. Nta busugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose bufite agaciro karenze ubw'ibindi. Iryo ni ryo hame shingiro. Muri icyo kiganiro kandi Perezida Kagame yasobanuye ko umuryango mpuzamahanga wananiwe gukemura ikibazo cya FDLR mu myaka igera kuri 30 ishize, maze agira ati uwo muryango mpuzamahanga ushinja u Rwanda ni nawo waretse FDLR muri Kongo imyaka ikaba ibaye 30. Mu myaka irenga 25 hakoreshejwe miliyari 40 z'amadolari y'Amerika. None se umutekano uri he hariya? Kubigereka ku Rwanda niyo nzira yoroshye cyane yo guhishira umwanda bivurugusemo n'uwo bateje mu karere kacu. Ku birebana n'ikibazo cya Kongo, umukuru w'igihugu yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu atari ikibazo gikomeye cyane ku buryo kitakemuka. Ahamya ko n'abantu batari abahanga cyane bashobora kucyumva nyuma y'imyaka 30 ishize. Yavuze ko miliyari zirenga 40 z'amadolari y'Amerika zimaze gukoreshwa mu bikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mu by'ukuri mu myaka irenga 25 ayo mahoro akaba adahari. Ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, Perezida Kagame yongeye gushimangira ko u Rwanda rutazatezuka ku kwirwanaho rushingiye ku masomo rwakuye mu mateka yarwo. Yongeye kandi guhamya ko nta muntu n'umwe yaba amahanga cyangwa Loni uzabikorera Abanyarwanda. Ati ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi ku Rwanda nuko tugomba kwirinda. Mu mitima yacu tuzi neza ko nta n'umwe uzigera udutabara. Twarabibonye mu 1994. Ibyo byatumye dushora imari mu mutekano, igisirikari ndetse ibisigaye bizagenda byivugira. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri icyo kiganiro byavuze kandi ko Perezida Kagame yongeye gushimangira ko ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatewe na guverinoma y'icyo gihugu, gusa ngo ni nayo ifite urufunguzo rwo kubikemura mu buryo bwa politiki, cyane ko bidashoboka gukemura ikibazo kirebana n'uburenganzira bw'abaturage wifashishije umunwa w'imbunda. Naho ku ngingo y'abamugereranya na Perezida Putin w'Uburusiya kubera ibibazo afitanye na Ukraine mu myaka isaga 10 ishize, ndetse akaba yaranayishojeho intambara yeruye igiye kuzuza imyaka 3 mu byumweru 2 biri imbere, Perezida Kagame yavuze ko adashobora kubuza abantu kuvuga ibyo bashaka kuvuga. Agira ati
hazabaho inkuru nyinshi, nshobora kwitwa icyo ari cyo cyose, ni iki nabikoraho, ariko ngomba kuba uwo ndiwe. Tugomba gukora ibyo dusabwa gukora, tugomba guharanira kurokoka umuraba wose wakwisukiranya ku gihugu cyacu. Perezida Kagame yanagarutse ku birego by'uko u Rwanda rucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko u Rwanda rwifitiye amabuye y'agaciro, ahubwo ko abungukira kuri ayo mabuye ya Kongo kuruta abandi ari Afurika y'Epfo n'ibihugu by'i Burayi byirirwa bisakuza bishinja u Rwanda. Perezida Kagame kandi yasubije uwo munyamakuru Larry Madowo wari umubajije niba koko u Rwanda rukura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa coltan muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko bihabanye n'ukuri kuko u Rwanda rufite ibirombe rucukuramo ayo mabuye. Ati ndagutumiye nzakwereka aho ducukura koruta. Ku birebana n'amabuye y'agaciro, u Rwanda rugaragaza ko munsi y'ubutaka bwarwo harimo toni miliyoni 112 z'ayo mabuye y'ubwoko butandukanye afite agaciro ka miliyari 154 z'amadolari y'Amerika, kandi ubushakashatsi bukaba bugikomeje. Alain Jean Baptiste. Mu bwakozwe muri 2017 bwagaragaje ko mu Rwanda hari uduce 52 turimo amabuye y'agaciro atandukanye, aho tugera kuri 37 twamaze gutangwamo impushya z'ubucukuzi. Uduce 10 ntabwo turatangira gukorerwamo ubwo bucukuzi mu buryo bwemewe, mu gihe 5 turi ahari ibyanya bikomye bya za pariki. Umwaka ushize urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli na gazi rwatangaje ko amabuye y'agaciro yoherejwe mu mahanga muri 2023 yinjirije u Rwanda amafaranga asaga miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, avuye kuri miliyoni 772 z'amadolari y'Amerika ku mwaka wari wabanje ari wa 2022. Muri icyo kiganiro kandi n'uwo munyamakuru wa CNN, Perezida Kagame yavuze ko imbaraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoresha isaba amakipe gusesa amasezerano n'u Rwanda ari imfabusa, ko ahubwo bakazerekeje mu gukemura ibibazo byabo bwite. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwandikiye amakipe afitanye imikoranire n'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, ariyo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, bo yasaba guhagarika imikoranire n'u Rwanda. Maze Perezida Kagame agira ati, imbaraga bari gukoresha bajya gusaba Arsenal no ku bandi turi gukorana n'ibindi ni imbaraga ziri gupfa ubusa. Ntekereza ko bakerekeje imbaraga zabo mu gukemura ibibazo byabo no gushyira ku murongo politike yabo mu buryo buboneye. Tutarahindura ingingo, u Rwanda rwanenze amahanga akomeje kwirengagiza nkana impamvu y'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umutwe w'inkuru yo mu gihe ikomeza ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo gikomeye gituma n'intambara idahagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uko umuryango mpuzamahanga ukomeje gutesha agaciro uburemere bw'ikibazo, bigizwemo uruhare na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamunzwe no kubogama. Yabigarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na televiziyo Al Jazeera yo muri Katari, ikiganiro kibanze ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagarutse ku mavu n'amavuko y'ikibazo uhereye ku bukoroni, aho u Rwanda rwambuye ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice bikajyanwa n'abaturage, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba igihugu rukumbi cyanze kwemera abo bantu nk'abaturage bacyo. Minisitiri Nduhungirehe yanyuze mu nzira zose zatumye M23 ifata intwaro, agaragaza uburyo intumwa z'uyu mutwe zamaze amezi hafi 18 Kinshasa zarabuze abo baganira ku kibazo bafite, ndetse na nyuma yo kwegura intwaro hagasinywa amasezerano, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikatera ishoti. Yashimangiye ko ibyo byose umuryango mpuzamahanga ubyirengagiza nkana, ugashyigikira leta ya Kinshasa. Yagaragaje ko uko kwirengagiza gusa no kwabaye imbere gato y'igihumbi 1994, aho umugambi wa jenoside wategurwaga mu Rwanda bakavunira ibiti mu matwi kugeza jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ikizwe mu bikorwa, abarenga miliyoni bakahasiga ubuzima, abayikoze bagakomezanya ingengabitekerezo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje n'uburyo uwo muryango wirengagije FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, none ikaba imaze imyaka hafi 30 mu burasirazuba bwa Kongo, ayibangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko byose bikirengagizwa nkana. Ati dufite nk'ikibazo cy'itsinda ry'impuguke rya Loni, ni itsinda rigendera ku izina gusa kubera ko rirabogama cyane. Abarigize bafata uruhande rumwe, ntibaha agaciro ikibazo cya FDLR, ndetse ntibavuga ubugizi bwa nabi bugirirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi. Mu nyandiko zabo ntaho ubona ibyo bintu. Ingingo y'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibwa n'u Rwanda, ihozwa mu kanwa na Kinshasa ndetse n'indi miryango yiyemeje kwirengagiza ukuri, yongeye kugaruka mu byabajijwe Minisitiri Nduhungirehe. Nawe yasubije ko yari imvugo iciriritse cyane igamije kuyobya uburari bw'ikibazo nyakuri kiri mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko u Rwanda ruherereye mu bice bimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyumvikana ko amabuye ataba hamwe ngo ahandi nabi. Aha niho yagize ati, ninde wizera ko amabuye y'agaciro aba muri Kongo Kinshasa yagera ku mupaka washyizweho n'abakoloni akagarukiraho?
ni ibintu bitumvikana, ni imvugo yifashishwa kugira ngo bagaragaze ko ariyo ntandaro y'ikibazo, ariko iraciriritse cyane. Iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahagurukije imiryango ibiri y'uturere w'Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa SADC uhuza ibihugu byo mu majyepfo y'Afurika. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri bishize umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, aho watsinze ihuriro ry'ingabo n'imitwe inyuranye byishyize hamwe ngo birwanye uwo mutwe wa M23, ariko bikarangira ubafatanya uwo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru yari imaze imyaka 3 yarahindutse isibaniro ry'intambara kuva mu kwezi kwa 11 2021. nk'uko byanditswe na The East African, RFI, Africa News, Actualité CD, Daily Nation, France 24, BBC News Africa, The Standard, The Herald na News 24. Kuri uyu wa gatandatu nibwo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize iyi miryango yombi, East African Community na SADC, bahurira i Dar es Salaam muri Tanzania mu nama yiga ku bibazo by'umutekano muke aho mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wababajwe cyane nuko mu mirwano y'Igoma haguye abasirikari 14 b'igihugu cye, nawe yijeje kwitabira iyi nama y'uyu munsi. Mu ijambo ry'uko igihugu gihagaze yagejeje ku banyafurika y'Epfo ejo bundi kuwa kane, Ramaphosa yatangaje ko agomba gushyigikira igitekerezo cyo gukoresha inzira y'ibiganiro mu gukemura ibibazo by'umutekano muke byashegeshe Kongo Kinshasa, bityo ngo n'ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri icyo gihugu cya Kongo Kinshasa zigomba kuvayo. Ni nyuma kandi y'aho Malawi nayo itangaje ibyo kuvana y'abasirikari bayo bari mu butumwa bw'umuryango wa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMI DRC, aho yari buhuriyemo na Afurika y'Epfo na Tanzania. Ibi byari byarohereje ingabo zo kurwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umwe mu banyamuryango ba SADC. Malawi nayo yatakarije abasirikari 2 kimwe na Tanzania. Ejo imibiri y'abo basirikare 18 harimo 14 y'abanyafurika y'Epfo yavanywe i Goma yoherezwa mu gihugu cy'amavuko. U Rwanda rukaba arirwo rwahaye Afurika y'Epfo inzira yo gutwara imibiri y'abo basirikare bayo, nk'uko byanditswe na The New Times, Igihe, Kigali Today, Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Imodoka ya MONUSCO yatwaye iyo mibiri yari ikurikiwe n'iyari itwaye abandi basirikari bakomerekeye ku rugamba, ndetse n'indi itwaye imizigo yabaguye kuri urwo rugamba. Inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'abinjira n'abasohoka zikaba zarakoze akazi kazo mbere y'uko izo modoka zikomeza urugendo ruziganisha mu ntara y'Amajyaruguru, hanyuma zikerekeza ku mupaka wa Cyanika ahuza u Rwanda na Uganda, ahafatiwe indege ikomeza mu gihugu cyabo. Hanyuma mbere y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma GDS, aho i Dar es Salaam ku munsi w'ejo habanje guteranira y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga muri iyo miryango yombi. Hagati aho umuryango w'abibumbye wahamagariye impande zihanganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucecekesha imbunda maze hakimakazwa amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Antonio Guterres avuga ko afite icyizere cy'uko inama ya EAC na SADC iza gufatirwamo imyanzuro izana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Yanavuze kandi ko mu cyumweru gitaha azerekeza i Addis Abeba muri Ethiopia, aho azitabira inama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ngo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bizaba bifashe umwanya munini muri iyo nama. Naho mu bindi byanditswe, akarere k'ibiyaga bigari kahagurukiye gukemura ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe byatewe n'intambara mu rwego rwo kubaka amahoro arambye muri aka karere kagizwe n'ibihugu 12 bya Afurika. Iyi nkuru yo muri Kigali Today igaterura ivuga ko ikigo gishinzwe amahugurwa cy'inama mpuzamahanga y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR-RTF aricyo cyasabye inzego z'ibihugu bigize uyu muryango gukemura ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Cyabibasabiye mu mahugurwa y'iminsi 4 yabereye i Kigali muri iki cyumweru, akaba yaragenewe abo mu nzego za leta, imiryango itari ya leta hamwe n'ishingiye ku kwemera. Bize ku ngamba zabafasha gukemura amakimbirane mu miryango aturuka ahanini ku ntambara abantu baba baranyuzemo. Ari Jean Baptiste. ICGLR ikavuga ko mu bihugu bya Uganda, u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umubare munini w'abaturage bafite ihungabana ryakomotse ku bihe by'intambara banyuzemo, bikaba byaba impamvu y'ihohotera rishingiye ku gitsina n'amakimbirane. Nko ku birebana n'u Rwanda, iyi nkuru ya Kigali Today ivuga iki? Ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2018 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC bugaragaza ko mu baturarwanda bose muri rusange 20.5% bafite ikibazo cy'ihungabana, ariko byagera mu barokotse jenoside imibare ikagera kuri 52.2%. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru, by'umwihariko ku byanditswe ku Rwanda. Ese mwari muzi ko amazi y'u Rwanda abereye amafi, ariko umunyarwanda akaba arya hafi ibiro 3.5 ku mwaka?
biratangaje. Aho ukaba ugereranyije no mu bindi bihugu aho mu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara umuturage waho arya nibura ibiro 10 ku mwaka, naho mu bihugu nka Misiri bakaba barya nibura ibiro 20 ku mwaka. Ibyo ni iby'amafi byanditswe n'Imvaho Nshya, igatangira inkuru yayo igaragaza ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko amazi ari mu gihugu aberanye n'ubworozi bw'amafi hafi 8% by'ubuso bw'igihugu ari amazi ashobora kubyazwa umusaruro utubutse. Abanyarwanda bakaba bashishikarizwa gushora mu bworozi bw'amafi kubera ko ari ubworozi Leta y'u Rwanda ifitiye icyerekezo, aho yunganira umworozi w'amafi ndetse agashobora no kubona inguzanyo ku nyungu ntoya. Uretse ibyo kuyorora, baranakangurirwa no kuyarya kubera intungamubiri ntagereranywa afite ku buzima bw'umuntu. GDS nibyo rwose. Reka dusoze ibyanditswe ku Rwanda tubasomera n'iyi nkuru yo mu gihe ifite umutwe ugira uti: urukiko rukuru rwa gisirikare rwashimangiye igifungo cya burundu cyakatiwe Sergeant Minani Gervais. Ibi bikubiye mu mwanzuro wasomwe ejo kuwa gatanu. No muri The New Times banditse kuri iyi nkuru bavuga ko uretse icyo gifungo cya burundu cyagumishijweho, urukiko rwanategetse ko Sergeant Minani anamburwa impeta zose za gisirikare nyuma yo gusanga ibyaha byose yarakurikiranyweho bimuhama. Ibyo byaha ni bitatu, birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru, no kwangiza, kwiba no kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare, ariko akaba yaraje kujuririra icyo cyemezo aburana ejo bundi kuwa kane. Sergeant Minani yishe arashe abantu 5 mu ijoro ryo ku itariki ya 13 Ugushyingo hari mu mwaka ushize mu isantere ya Rushyarara mu mudugudu wa Rubyiruko mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Dukomeze n'iki kiganiro makuru mu binyamakuru twerekeza hanze y'u Rwanda. Turahera kuri iyi nkuru yo muri Africa News no ku rubuga rwa RFI ivuga ko abakozi ba CEDEAO baturuka mu bihugu byitandukanije n'uyu muryango bigakora ihuriro ryabyo rya AES bahawe amabaruwa asesa amasezerano y'akazi. Abasezerewe muri uyu muryango uharanira ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba ni abava mu bihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger. Ibi uko ari bitatu ntibikibarizwa mu banyamuryango ba CEDEAO kuva ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize kwa mbere. Nubwo hari ibikinozwa kugira ngo ibyo bihugu bisohokemo byemye, abakozi ba CEDEAO babiturukamo bo nta gutegereza iryo nozwa kuko babaye basezerewe. Amasezerano yabo y'akazi muri CEDEAO azarangira mu mezi 8 ari imbere, mbese ku itariki ya 30 Nzeri muri uyu mwaka. Hagati aho uyu muryango wa CEDEAO uritegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 umaze ushinzwe, hakazaba ari mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Iyi sabukuru igiye kuba CEDEAO yaracitsemo ibice kuko hashize umwaka umwe ibihugu bitatu bya Mali, Burkina Faso na Niger biwusezeyemo nyuma yo kuwushinja kuba igikoresho cyabo mu burengerazuba bw'isi bawuhatiye kubifatira ibihano kubera kudeta za gisirikare zabibayemo. Ibi bivuze ko uyu muryango wa CEDEAO wari ugizwe n'ibihugu 15 usigayemo ibihugu 12 byonyine. Hakaba hakomeje kwibazwa ikizakurikiraho nyuma y'igenda ry'ibihugu bitatu byahise nabyo bishinga ihuriro ryabo rya za leta zo muri Sahel. Byamaze no gushyiraho urwandiko rw'inzira hagati y'abaturage babyo, ndetse na perezida wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré akaba yarabaye uwa mbere mu kuyitunga. Ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger byanacanye umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bimaranye igihe. Byahise ahubwo bihindukirira Uburusiya kugira ngo bubifashe mu bya gisirikare n'umutekano, bibashe guhangana n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu gace ka Sahel. Reka tunerekeze muri Amerika y'Amajyepfo aho Perezida Javier Milei wa Argentine yahisemo kugera ikirenge mu cy'inshuti ye Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze agategeka ko igihugu cye kiva nacyo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo Javier Milei yatangaje iki cyemezo. Hakaba hari hashize iminsi 16 Perezida Trump abaye uwa mbere mu gufata icyemezo nk'icyo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo RFI, radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, La Croix, Le Figaro, Financial Times, France 24, Le Devoir, Global Times na The Economist byanditse ko Perezida Milei yasabye Minisitiri we w'ububanyi n'amahanga kuvana Argentine muri OMS bitewe n'ibyo guverinoma ye itumvikanaho n'iryo shami rya Loni birebana n'imicungire y'ubuzima, by'umwihariko mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Ngo icyo gihe amabwiriza ya OMS yatumye akazi gahagarara ku kigero gikabije mu mateka y'abatuye isi. Javier Milei uri ku butegetsi kuva mu mpera za 2023 anenga cyane gahunda ya guma mu rugo yashyizweho n'uwari perezida wa Argentine Alberto Fernandez mu gihe cy'icyorezo. Ahamya ko byabangamiye ubukungu bw'igihugu cye, ndetse ngo guverinoma ye yakoresheje guma mu rugo nk'uburyo bwo gukandamiza abataravugaga rumwe nayo. Umuvugizi we Manuel Adorni aganira n'abanyamakuru yagize ati: Abanya-Argentine ntibazigera bemerera umuryango mpuzamahanga kubinjirira mu busugire bwabo no mu buzima bwabo. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko ukugenda kw'ikindi gihugu kinyamuryango cya OMS bishobora guca intege ubufatanye mu rwego rw'ubuzima ku isi, nubwo ngo Argentine itahaga OMS amafaranga menshi.
nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 Argentine yagombaga gutanga miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika ku ngengo yose y'imari ya OMS ingana na miliyari 7 z'amadolari y'Amerika. OMS ikavuga ko yatangiye gusuzuma ibyatangajwe na Argentine. Nanone ariko abasesengura ibya OMS bavuga ko nta gitutu ishobora gushyira kuri icyo gihugu cya Argentine kubera ko n'ubusanzwe ngo nta nkunga gihabwa ivuye muri OMS mu birebana n'imicungire y'ubuzima. Ikindi ngo icyemezo cya Perezida Milei nta ngaruka gifite kuri za serivisi z'ubuzima zitangwa aho muri Argentine. Turacyavuga n'ubundi kuri OMS GDS, hari umukozi w'iri shami wiyemeje gukusanya amafaranga agera kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yo kuziba icyuho cyasizwe no kugenda kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazaga ku isonga mu gutanga umusanzu mwinshi muri iri shami rya Loni. Nko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze umusanzu wa miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika zihwanye na 16% by'ingengo yose ya OMS muri uwo mwaka. Inkuru ya France 24 ivuga ko uyu mukozi yitwa Tania Sernushi yatangije ubukangurambaga bwo gukusanya inkunga yifashishije ikoranabuhanga rya internet, aho kugeza ubu amaze kubona ibihumbi bisaga 100 by'ayo madolari y'Amerika. Uyu mukozi w'umutaliyani Sernushi umaze imyaka 10 yakorera OMS mu birebana n'ubukungu avuga ko igitekerezo cyamujemo nyuma yo guhungabanywa no kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritse kuba umunyamuryango wa OMS. Ati nabyutse mu gitondo ntekereza icyakorwa kugira ngo icyo cyuho kizibwe. Nagishije inama kuri ubwo bukangurambaga bwanjye, mbona ntawumbujije kujya mbere kandi binabikoreraga ku rubuga rw'umuryango wa OMS ruzwi nka WHO Foundation. Kuri urwo rubuga rwa WHO Foundation niho yatangirije urwo bukangurambaga yise $1 1 world. Tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo idolari rimwe isi imwe. Ngo nihaboneka abantu miliyari 1 batanga buri wese idolari rimwe, yumva intego ye azayigeraho ya miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Abishingira ku kuba kugeza ku wa gatatu w'iki cyumweru, mbese mu minsi 16 gusa yari amaze kubona ibihumbi 104 by'amadolari y'Amerika bitanzwe n'abagiraneza barenga ibihumbi 3 bo mu bihugu binyuranye byo hirya no hino ku isi. Iyi nkuru yanzura ivuga ko icyuho cyasizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarushijeho kwiyongera nyuma y'aho na Argentine itangarije ko ivuye muri OMS. Dukomeze iki kiganiro Alain Jean Baptiste duhindura n'ingingo nyuma y'aho Perezida Trump atangarije ibyo kwangaza abanyapalestine muri Gaza bakajyanwa mu bihugu bya Jordania na Misiri, ubundi Gaza igahindurwa ahantu nyaburanga haba mukerarugendo b'abaherwe. Amagambo y'ababyamaganiye kure yarushijeho kwiyongera. Nk'uko byanditswe na The Guardian, Le Monde, Sky News, Washington Post, New York Times, Daily Mail, Fox News n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, ibyo kwimurira ahandi abanyepalestine bo muri Gaza, Perezida Trump yabivuze ku wa kabiri w'iki cyumweru ubwo yari ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yari yakiriye mu biro bye White House, ariyo Perezidanse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu babyamaganiye kure ku isonga hari ubutegetsi bwa Palestine, nyuma hakaza n'ibindi bihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubushinwa, Misiri, Jordania, Leta Zunze z'Abarabu, Brazil n'ibindi byo hirya no hino ku isi, kimwe n'imiryango mpuzamahanga inyuranye irimo n'uwabibumbye. By'umwihariko Perezida Mahmoud Abbas wa Palestine yakuriye Trump inzira ku murima, amubwira ko batazigera bemera na rimwe ko abanyepalestine bo muri Gaza bavutswe uburenganzira bwabo birukanwa mu gihugu cyabo. Kuri Mahmoud Abbas ngo imvugo ya Trump kuri Gaza igize icyaha gikomeye cyo guhonyora amategeko mpuzamahanga. Yongeye gushimangira kandi ko nta mahoro n'ituze bishobora kuzaboneka mu karere k'uburasirazuba bwo hagati mu gihe cyose hadashyizweho leta ya Palestine hashingiwe ku gisubizo cya za leta ebyiri, iyo ya Palestine n'iya Israel, kandi zombi zigaturana mu mahoro. Ati agace ka Gaza ni ubutaka ntashidikanywaho bwa leta ya Palestine hamwe na Cisjordania na Yeruzalemu iburasirazuba. Ku ruhande rwawo umutwe wa Hamas ugenzura Gaza kuva muri 2007 ukaba ushinja Trump kwenyegeza umuriro kubera amagambo ye yuko azakoresha imbaraga za gisirikare mu kwigarurira Gaza ubundi akahirukana abanyapalestine. Ni mu gihe Riyad Mansour, ambasaderi wa Palestine muri Loni, yahamagariye abayobozi bo hirya no hino ku isi kubaha ugushaka kw'abaturage ba Palestine n'uburenganzira bwabo bwo kuba muri Gaza. Hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yatangarije kuri Fox News ko yanyuzwe cyane n'ibyavuzwe na Donald Trump. GDS tukivuga kuri Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko azahagarika inkunga yose yageneraga Afurika y'Epfo kubera itegeko rishya ry'ubutaka avuga ko rigamije kunyaga abazungu ubutaka bwabo muri icyo gihugu. Ndetse Trump ngo yatangije iperereza kuri politiki z'ubutaka muri Afurika y'Epfo, akaba zishinja kubangamira uburenganzira bw'abaturage cyane cyane ab'uruhu rwera, ubwo ni abazungu, nk'uko byanditswe na News 24, The Herald, Daily Maverick,
BBC News Africa na The Africa Report n'ibindi. Ku cyumweru gishize nibwo Trump abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yanditse ko Afurika y'Epfo iri kwambura ubutaka bamwe mu baturage bayo ibyo yise kubakinagaza. Nubwo nta bisobanuro birambuye cyangwa se ibimenyetso simusiga yatanze, Trump yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zizabyihanganira, tuzagira icyo dukora. Byongeye ngiye kuba mpagaritse inkunga zose zari kuzahabwa Afurika y'Epfo kugeza iperereza kuri icyo kibazo rirangiye. Ku wa mbere w'iki cyumweru guverinoma ya Afurika y'Epfo ikaba yaravuze ko ubutegetsi bwa Trump bukeneye kumva neza iby'iryo tegeko rishya ry'ubutaka rigamije gukosora amakosa yakozwe mu myaka myinshi yashize igihugu kiyoborwa n'abazungu ku butegetsi bw'ivanguramoko rya apartheid bwarangiye mu 1994. Ngo muri icyo gihe cyose ubutaka bw'abirabura biganje aho muri Afurika y'Epfo bwatwawe n'abazungu, maze abirabura bahatirwa kujya kuba mu bice byabagenewe bo bonyine. Perezida Cyril Ramaphosa akaba yarasobanuye ko kugeza ubu guverinoma ye nta butaka irafatira kuva iryo tegeko ryasinywa. Hagati aho Elon Musk, umwe mu nshuti magara za Perezida Trump, yavukiye kandi akurira muri Afurika y'Epfo, bivugwa ko atavuga rumwe na guverinoma ya Ramaphosa kubera ko ngo irwanya bene wabo b'abazungu. Yewe anayishinja ko muri 2023 yibasiye bamwe muri bo b'abahinzi ikabica, gusa hakaba hari n'abasanga abo bazungu barazize urugomo rukabije ruvugwa aho muri Afurika y'Epfo. Mu kwanzura iyi nkuru ikibutsa ko Afurika y'Epfo isanzwe iterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri gahunda yo kurwanya sida, aho buri mwaka ihabwa miliyoni hafi 400 z'amadolari y'Amerika. Iyo ni imwe mu nkunga zari zimaze kujya mu kaga nyuma y'aho Trump n'ubundi atangarije ko ahagaritse inkunga zigenerwa ibihugu by'amahanga hirya no hino ku isi. Ibiro bya Perezida Ramaphosa bikavuga ko nta yindi nkunga ifatika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera Afurika y'Epfo, nubwo ngo iki gihugu aricyo cya mbere muri Afurika gikorana ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko bigaragazwa na Komisiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubucuruzi mpuzamahanga. Byongeye mu ijambo ngarukamwaka yagejeje ku baturage ba Afurika y'Epfo ku mugoroba w'ejo bundi ku wa kane, ababwira ko igihugu cyabo gihagaze, Perezida Ramaphosa yareruye avuga ko Afurika y'Epfo itazigera na rimwe yemera ko hari uyihungeta. Ni nyuma y'iminsi mike Donald Trump avuze ko azahagarika inkunga y'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga icyo gihugu bitewe nyine n'itegeko rishya ry'ubutaka ritavugwaho rumwe aho muri Afurika y'Epfo. Hanyuma kandi Perezida Trump wari wijeje gukemura intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine mu masaha 24 gusa, mbese mu munsi umwe, ubu noneho yizeye gutangiza bidatinze ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zishyamiranye nk'uko byanditswe na L'Express, RFI, The Kyiv Independent, Politico, Reuters na USA Today. Ubutegetsi bwa Trump buvuga ko kugira ngo iyo mishyikirano igerweho, Ukraine igomba kubanza gukoresha amatora bitarenze impera z'uyu mwaka wa 2025. Iki gitekerezo cy'amatora muri Ukraine ngo gishobora gushimisha Uburusiya nk'uko bitahwemye gusabwa na benshi mu bayobozi b'iki gihugu kiyoborwa na Perezida Vladimir Putin. Ni igitekerezo gikomeweho kandi na Katie Kellogg, intumwa yihariye ya Perezida Trump muri Ukraine n'Uburusiya, kwaho muri Ukraine hategurwa amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite muri uyu mwaka. Impamvu Uburusiya bushaka ayo matora ngo nuko Vladimir Putin adakozwe ibyo kwicarana na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky, avuga ko atemewe n'amategeko. Ibi akabishingira ku kuba manda ya Zelensky ngo yararangiye mu mwaka ushize wa 2024, ariko amategeko yo mu bihe by'amage akurikizwa aho muri Ukraine akababuza gukoresha amatora. Inzira ubutegetsi bwa Trump buteganya kunyuramo igomba kubanzirizwa n'agahenge, imirwano igahagarara, nyuma hakabona kubaho amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'intumwa za rubanda muri Ukraine, byose bikazahirukwa n'imishyikirano y'amahoro. Naho kubirebana n'ayo matora GDS n'ubundi haribazwa niba Putin atari we wayasohokanamo intsinzi. Impamvu ngo nuko gutegura amatora biteje ibibazo byinshi mu gihugu cyavugiriwe n'ingabo z'Uburusiya, aho kuri ubu zigaruriye 20% by'ubutaka bw'icyo gihugu cya Ukraine. Hari kandi n'izindi ngorane nko kuba ibihumbi bibarirwa muri za mirongo by'abaturage bari mu gisirikare bagiye gutabarira igihugu, naho abandi babarirwa muri za miliyoni nyinshi bakaba barahungiye mu mahanga. Abakurikiranira hafi ibyo muri Ukraine bakanagaragaza impungenge z'amacakubiri yashobora kwaduka mu muryango w'abaturage b'icyo gihugu ndetse no kwivanga kw'Abarusiya muri ayo matora. Uwahoze ari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko akibaza agira ati: ninde wazatsinda ayo matora? Anahita yisubiza adatindiganyije ko nta shiti ari umuntu umwe rukumbi ari we Putin, ngo yamaze kubyitegura ku buryo buhagije. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahe mu Buholandi rwamaganye ibihano rwafatiwe na Perezida Trump, rutangaza ko rutazigera rutezuka mu gutanga ubutabera. Iyi ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka The New York Times, The Guardian, Global Times, Courrier International, La Croix, Jerusalem Post, Le Point, Le Monde
Haaretz, Arab News, France 24 n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo. Alain Jean Baptiste, ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru byateruye byibutsa ko kuva Trump yatangira manda ye ya kabiri akomeje gusinya uruhuri rw'amategeko teka nk'aho ejo bundi ku wa kane yashyize umukono ku nyandiko iteganya ibihano kuri urwo rukiko n'abakozi barwo. Donald Trump ashinja uru rukiko kurangwa n'ibikorwa bidakurikiza amategeko, mbese bitemewe kandi bidafite ishingiro byarezwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti yazo magara ariyo Isiraheli. Anarushinja kandi gukoresha nabi ububasha rufite nk'aho ngo rwihaye gukora iperereza ry'ibanze ku bishobora kuba ibyaha by'intambara byakozwe n'abasirikare b'abanyamerika muri Iraq no muri Afghanistan. Ariko nanone Trump yababajwe cyane n'impapuro zasohowe n'urwo rukiko rwa ICC zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant wagenzuye igice kinini cy'intambara yo muri Gaza yahashojwe na Israel mu rwego rwo kwihorera ku mutwe wa Hamas wari wayikoze mu jisho ugaba igitero ku butaka bwayo tariki ya 7 mu kwezi kwa 10 2023 ukahica abantu babarirwa mu 200,000 naho abasaga 200 ukabatwara bunyago. ICC ivuga ko ibihano bya Trump bigamije guca intege abakozi bayo kimwe no gupfobya akazi k'ubutabera bwigenga kandi butabogamye. Mu itangazo ryayo ICC iragira iti urukiko rukomeye ku bakozi barwo kandi rwiyemeje kuzakomeza gutanga ubutabera no kugarurira ibyiringiro miliyoni z'inzirakarengane zahohotewe hirya no hino ku isi rutitaye ku bikangisho aho byaba bituruka hose. Hagati aho ariko Israel yo irabyinira ku rukoma nyuma y'ibyo bihano bya Trump kuri ICC ivuga ko ari urukiko rutarangwa n'ubushishozi. Nk'ejo hashize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Isiraheli Gideon Sar yashimiye cyane Perezida Trump kubera ibihano yafatiye urwo rukiko ashinja kuba intezarubwa. Minisitiri Gideon ati birababaje kuba urwo rukiko rwaratinyutse kubahuka abayobozi batowe ba Isiraheli, igihugu kimwe rukumbi kirangwamo na demokarasi mu burasirazuba bwo hagati. Yanongeyeho ko ICC nta bubasha na bumwe ifite kuri Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ibi bihugu byombi bitigeze bisinya amasezerano y'i Roma ashyiraho urwo rukiko kandi ntibinabe n'abanyamuryango barwo. Uru rukiko rwa ICC rwatangiye imirimo yarwo muri 2002 rukaba rugizwe kuri ubu n'ibihugu birenga 120 by'iminyamuryango.